igama lenkosi bazalwane ngiyabingelela egameni likaJesu. Izwi lesine likaJesu esiphambanweni uMark 15 verse 34 noMatthew 27 verse 46 athi-ke Eli Eli lama sabachthani, okungukuthi-ke Nkulunkulu wami ungishiyelani? My God, why have you forsaken me? Ingibusise kakhulu-ke bazalwane uma ufunda ihubo likaDavide lapha kwihubo 22 verse 1 uma efundeka kanje ithi Nkulunkulu wami ungishiyelani na, ukude namazwi okububula kwami nokusindiswa kwami. Uma ufunda isihloko saleli hubo uthola ukuthi libizwa ngokuthi it's the psalm of the cross noma ihubo lesiphambano, the suffering of the Messiah. Ngamanye amagama uDavide uyabhala as umprofeti into ezokwenzeka uJesu, but into engibusisa kakhulu kule ncwadi ukuthi kuzona zonke into ezenzeka esiphambanweni uDavide wavele waqala ngokuthi-ke Nkulunkulu wami ungishiyelani na. Asiyibheke bazalwane, it is for the first time la eBhayibhelini sithola uJesu ethi-ke Nkulunkulu wami. Ngoba all the time uhlala ethi my father. Asibheke ukuthi wayike bazalwane, uma uJesu esasephambaneni wayeyobethelwa izono zethu noma ukwana kwethu ukuze sinyasikhulule, lisho njalo iBhayibheli bazalwane. Na uma ufunda incwadi yamaLevi chapter 16 uthola into ekuthiwa i-scapegoat. Abapristi bafike bathathe iy'mbuzi ezimbili, eyodwa babeke kuyona izono zabantu, eyodwa ebese ingabi nasici bese behlaba le engenasici, le ebeke kuyona izono zabantu bese iyakhululwa in the wilderness. Ngamanye amagama le enye iyabulawa ukuze letho izono zabantu ikhululwe. uJesu mayesesiphambaneni-ke bazalwane ayosafarishela thina. Uma ufunda incwadi ka1 Peter chapter 3 verse 18 uthi-ke he suffered for the unjust to bring us to God. Ngamanye amagama-ke thina esasingalunganga wayeyohluphekela thina ukuze sibuyisane noNkulunkulu. Now lolu siko lokubulawa kwey'mbuzi ezimbili, eyodwa ikhululwe eyodwa ibulawe, lalibiza nge-atonement. Yini atonement bazalwane? Ilo mgubho obiza ngokuthi-ke is to repair the damage done or to repair a damaged relationship, to reconcile with God. Ngoba uAdam no-Eva basehlukanisa, ngakho uJesu wayesezela ukuzosibuyisa noNkulunkulu. Now why uJesu athi-ke my God, why have you forsaken me? uJesu useza-ke kuNkulunkulu njengomuntu uqobo, as a person 100%. Akasayi njengendodana kaNkulunkulu kodwa usiya njengomuntu. Usethi my God for the first time in the Bible. Athi my God kuNkulunkulu. For all the time in the New Testament uJesu mayekhuluma ngoNkulunkulu ubethi my Father in heaven. But now uma esephethe izono zabantu, esegcwele isono sethu senyameni, ayibesethi-ke my God, why have you forsaken me? Usekwipain la uNkulunkulu engabe uNkulunkulu obungcwele akasondelani nesono, uNkulunkulu bengathi uyahlehla kuye, ebesezwe ipain kakhulu, ebesethi uJesu-ke Nkulunkulu wami ungishiyelani na. Khumbula mayifundisa abafundi bakhe akasho ukuthi anothi uNkulunkulu wami, but uthi anothi our Father in heaven, noma baba wethu osezulwini. Ngamanye amagama uJesu wayesebulungisile ubudlelwane noNkulunkulu ukuthi siyasibuyiselane bese siba negunya lokuthi baba wethu osezulwini. Now uma ngibheka la uJesu ekhala ethi-ke my God, why have you forsaken me? Ekwi-pain bazalwane, ngazi ukuthi lento ithi uma sikwi-pain, uma uzala bamhlaba esiphambanweni bathi no, lo ukhalela nje u-Elijah, umprofeti owaziwayo wayedumile. Ngamanye amagama abantu nje bezinto eziphathekayo bayamazi u-Elijah umprofeti ngoba bayabantu bezinto. Ngamanye amagama uJesu ngazi uthi uma ngabe ususebuhlungweni usuthola ubunzima, ungakhali ngabaprofeti, ungakhali ngabefundisi, kodwa uthi my God, why usukhala ngaye esengugod, not even the Father? Because God is an omnipotent God, uNkulunkulu somandla wonke. Uma unama-challenges uyena osikiphayo, amen. Uma sesikwipain ngathi singakhala uNkulunkulu sithi my God, why have you forsaken me? Ngoba uNkulunkulu akasishiyani bazalwane, ithe izwi lakhe he will never leave us nor forsake us. Ngamanye amagama akayi ukusishiya nakusilahla. Ngakho-ke uma sesiphambaneni hayi ngoba wayemlahla uJesu, kodwa kwakuyipain ayiseyifila uNkulunkulu engathi useqhelelene naye ngenxa yesono esasesikuye enyameni, ezwipain ezumuntu 100%. Now bazalwane, uNkulunkulu abusise ukufunda kwezi uma sibheka uJesu ethi-ke my God, why have you forsaken me? Useyazikhipha yena ezindodana, usezisa njengomuntu nje othola inyama ukuze sizoba namandla negunya lokuthi sibuyisane noNkulunkulu bese siyakwazi ukuthi nathi sithi our Father, wayesebulungisile ubudlelwano uNkulunkulu abusise izwi egameni likaJesu. Amen.